In pa je rekel, zdaj imamo pa sam še ta dive, nič nimamo zavaditi. In prijemo midva do jame in prej mi ni povedal, da bo šla v jamo. In on tako lučko požge. In on tako meni, a je v redu? In jaz tako, ja, v redu, ne. In gremo midva not v jamo in mene panika sta. Ne. Kad tako gor pogledam in je črno, not je vse črno, in jaz ko, fakt, če gre nekaj narobe, ti ne moreš, ne. Tako, ful mi je bilo, to je prvič, ko me je tako malo stisnil in sem mogel prav tako dihati, meditirati, da sem se pomiril in pa mi je bilo malo bolj tako comfortable, ampak te jame so, podvodne so meni, ne vem, tako scary mi. Ja, veliko ljudi sem bral, da je to problem, ko zapaničarijo in s plavutkami dvignejo mul in se vse Ja, in ne vidiš nič. Ja.